Turi saa 3 za mu gitondo twinjiye mu isoko rikuru rya Kibungo, rikaba n'isoko rikuru ry'akarere ka Ngoma. Dusanze inzego z'umutekano zirimo polisi na daso ndetse n'urubyiruko rw'abakorerabushake bari mu gikorwa cyo gufasha abaganira isoko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uwinjira arabanza kerekana ko yikingije, akabona kwinjira yagera ku bukarabiro agakaraba intoki. Gusa abo dusanze mu isoko rwagati yaba bariremye ndetse n'abarikoreramo batewe impungenge nuko abinjira badapimwa umuriro, ibishobora gutuma binjira muri iri soko umuriro wabo uri ku kigero cyo hejuru, kandi nabyo ari ikimenyetso cy'uko waba ufite COVID-19. Ingezo ntizabura. Serge nk'umuntu wenda yakinjira yarwaye ntiwamenya gute utanamupima. Ugasanga nabwo ni ikindi kibazo. Ugasaba nyine ko batuzanira byibura umuntu akagendera mu isoko bamupima. Nyine bakazana umuntu akajya mupima yinjiye mu isoko, basanga nyine umuriro bafata atawufite cyangwa se awufite bakamushyira hirya nabyo buriya kubera ko nabyo biri mu bikenewe mu bijyanye no gupima COVID-19. Birashoboka ko nabyo byaba ari impungenge kuko ntabwo tubona bagakoresha hano. Impungenge dufite wenda nuko bashobora kuba hari wenda baba bafite ikibazo cy'uko wenda abandi bakaba batabasha kubibona bitewe n'ako kantu nako kaba gakenewe kataboneka kaba kadahari. Impungenge yo ntiyabura kuko impungenge baba bagomba gupima kuko ntawamenya ko arwaye cyangwa se katarwaye. Turasaba ubufasha bwa leta kugira ngo babe bazana icyo gipimo bazajya badupima. Bamwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake bafasha abagana muri isoko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, bavuga ko impamvu batari gupima umuriro ari uko nta bikoresho bari bafite. Sinzi uyu munsi ko byagenze, ariko ubundi bisanzwe turapima. Ubundi biba bihari, ariko ubwo impamvu no munsi bitabonetse ntabwo tuzi impamvu yabyo, kugira ngo tutubone ubundi tukunda kuzanwa na Croix Rouge. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie avuga ko ibi bikoresho bihari kandi bigiye kwifashishwa. Hagaragayemo akantu gasa nk'uburangare kubera ko termoflash zakoreshwaga hari hasanzwe haza abakorerabushake ba Croix Rouge aribo banazifite, ariko cyakosotse kubera ko nyuma yo kubikurikirana twasanze hari ziri ku kagari zigiye kwifashishwa ndetse no ku rwego rw'akarere kugira ngo bavune umuriro. Ubusanzwe mu mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ahurira abantu benshi basabwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune bagapimwa umuriro. Gusa kuri ubu abaturage barasabwa kwerekana ko nibura bikingije inkingo 2 cyangwa 3 bakemerwa gutambuka. Amakuru twamenye nuko tukiyava iki gipimo cyahise kizanwa bwangu. Demokrasi Eric, Prime TV, mu ntara y'Uburasirazuba.